Hello, Krista Zala. Sopi day tate ho na bon chavin ni khupa kahin pevin tuni hin chomcha kalungsung tong kha Bible chang khat kahin sima kahong ho lim ding a hin hichima sangchun date 6 January 2021 jani khatvinia chu Christian Hospital a kasugal level ka kiche ka hin ke ngai to anabong pun eni masang fasting a chu ke ya chu jani le somni le thum ahin normal ti chu enne masanga normal adinga chu som segi apana zakhat le som ki ka hiding ba chu ke ya jani le somni le thum hiya chule pp ti chu enne zowa ki check pa ki test pa chu normal a hi zakhat le som apana zakhat le som li ge hiding chu ke ya jali hiya tua chu sang eti wanga masanga chu last stage channel hung ka hi zia chu masang chun zagup ana wala hin tua zali ho chu ke adinga chu hata hi a hitain zanilam pi hi a hitan hiti chu ka diabetes ka sugar level ne khat ka hin si hin isei bongwin hepatitis C chu abeitan ai bang chun hepatitis C to diabetes hata ani ki thu hona inalal sa hi zin ne kata sa ho ya ko na kahung ki du je wang hen kamit hi alhasamin ka khomun lha samdan chu khap khat sunga thil ho hi kamu chin har khat chu ka kimu kichi sa lo wanga khap khat sung hi kichi chule hi chikal wala chu a o a kana het sa ho a hi ting chule o a ko na chu ka het do thu hiya mela veda het do dinga chu ha sata a hitain ke a dinga he chu kamit la samna a hin ka ki pa in e chu chomcha kala samna ka hin seina chule ka damo na ka hin se hin ke hi 2014 January a chu ka hung pen tha hin hia kon chun kumpha beb jowa chu damo na hi ka hin tu hin pathina kana nunga pathina lungmon na kana nei nunga hi hichidam mo na hi katu hin tuni hin Bible chang khat pathin thuai ki til khon diwa kalunga tong khai ka ti na chu kolsa bungthum chang ni sung chu kasimle kalunga tong khai ni chu chun ho koma hin sei do ding hi kanu mai ya sei chun leisit chunga thil ho hilovin chung lam thil ho jing geluvin lopina pakai changan kasopite ho leisit na lungmon na ding le ki pan ding ai lo le hitabanga lunggel ngai tu ho he ho zo si ka nga a Krista ka kipi nunga kalungmon che na dinga chunglam thu ka ha gel che na thei dinga pathinin he chi dammo na hi ei tu sa hin he chi dammo na ka tua ko na he chi Bible chang ka sim do hin kalunga mung le jing chule hi chi hi khatlani ko ma ki seile phadham ti hi ka ngai tu na anapanga hi in ta sa dammo phat chun zal khun chunga hin damlai sangin dammo nunga hin chunglam thu aki ha gel zo thein I Bible chun chunglam thu jing gel luvin ati a hi zi hin hi chunglam thu gela hi ipyap phat chom ti hi kahin veda kahin gel na hin so pite ho ta sa dammo ho bovin chunglam thu gel luvin ti a hi lo zi hin Krista to kai tho tha I hi zi wa chunglama Krista ki to sa na mun ho a thil ho jing I gel diu hi a zi chu I hin no hi ama ta chun ki kamet na ama chu ki sel hi a hi phat chun ama ki to sa na mun ho thil ho chu I gel diu hi ti hi Bible thua ko na ila wa ikihil na wa hin hi chun chunglam thu jing lup na kan gel na chun Zion khupi anup ding dan kan gel tan Zion khupi hi chi gama chu ipp ding ham ti oi kalunga hina hungum tan he ji chun Bible chun itia seyam chunglam chu itinup ding a seyam ti chun kalha sam na a hi lu ka ta sal ha sam na kun chun thaga wa hat donan kahin nein ya kun chun chunglam thil kahin dot na chun lampi yong sanajenga ki sema hi ti chu revelation sunga yong kain ke pho don kan la choin lungmina kamu sanga dum jading hi tin kan la choin Zion khupi kan la choin na kunin kanam mi pe tam ta te hon phat chum nan nammi ten na yovin angai sun chun ei tau pi alungila ai lai net pi tam ta na umovin chunglam ngai nan inei thevin Zion khupi ke a kona hung do in he chi na phat chum no
hi chu ho chu ipiji hamitile lupna sunga chunglam thujing ka gel na akona hi chan chu hung do hin supite ho mem khan in chunglam thujing hi gel ta han lang hile leisit hin khwa phat thei bu thei yong pathi nahi aji chu hi chu leisit na damding jong chu ka gel pun hi chu leisit na hi so ta hingding in jong ka gel pun a hi wangin pathin chun hi chu jesu krista chun amit cho ho jong khomu sa theya na kong ho jong adam sa el bai ho lama zot sa ai ye chun ama chun iza kai aning hling tai a khutile ama na chung lama thil ho jing chu gel leo han ama lung hleina hiya hiting chule ama chun i ho in chen yong chu avet lel dinga hi pun i ho dam mo na yong chu idam sa lal diwo hi pun he chun chunglam thujing gel leo han chunglama he chi jesu krista ama pathin chun ama chun i ho ding khan khu gel ding a hin lei sirin kho hi nangin nanga ding na ki gela phachum ding jong na hi pu aji chu izat gel jong chun hin khun nei pa I sim pau I hin no ki kamat na thiding sa hin na ipui gal kayuwa he chil hagaw la ta sa piu veng bidu hat chungnung pathin chun tunin nang hung ta na ti ting chule he ji thina ko na chu ki dal sia po do theiding lei chunga mi hi mom pun ye chun hin kho minu mi pa cha te hin khun nei pathin lunglam cho hile chunglam thujing I geluwa lei si na hin khui man diu pa he ji chu pathian lungde hi tolana bible a kizi hi zala chu he ji sim do ba ikitil kho hin chunglam thu ha gela I geluwa he ji lei si da ikilu sit lu diu ti pa he ikitip no tunya isarmano hintin so bite ho ke yong diabetes ko hin diabetes su kidney failure the hi ai lo le lungchang na tu chunga pu beni khongsai ngel yong chu heart problem hin ama jong diabetes a ko na hin ka ga chi chun azinu ka unu in jong paten ki check and kidney chule heart ti ho lungs ipyam asung pat hoi ne ki che jingding hi diabetes na hi ji na ti hin ke yong chu diabetes a hi chanai sang ka hin ai banga chu hin khoi pathena hi ti ka ngap la ka pi la hi pha na chu hi chi lungmon na chun tu ni chana he ki pa na hi pi hi he ji chu proverb bung som le sagi chang som ni le ni sung chun ki pa jinga hi dam na hin lungim jingjing hi athi ma sap a hi bove atin ibham lungim na adile lungim na kiti hi leisi na ding hi gel pot pol la chun lungim dingai chunglam thu na ge lai lewang na ki pa dingai pathin thu ana ting chule Christian hon chunglam thil hi gel ting le pathirin hi banga hi thil lo pi ta igun pi wa mi chon si I ho thinunga hi chi khupi igun pi u yo ho ding mun si ma chi hi chi I hin naw jesu krista cho hong kila ki ting le hi chi gama diu hi chi chunglam thu su I gel le ki pa na ki dimai ain leisi thu hi I gel lai le wang chun lungim na hi ai hi chun na hin khwa dinga na lungim ki ti chu leisi na dinga lungim ne nain khu dinga na lungim lo ding nang aji chu pathin nahin khoding na khan khoding a gelai ya chu na hi chile si thu hilowa chunglam thuwa ki pa ne le lungmon na chun tu ni chan hi mai puya ka hin khu hi no ma sanga holim theya ha jo pau zo wa ka hi buvin he chi ke man ka ki ha gel man le si thuwa ka ki sa la ka ki zan hat man chu hilowai hin khu hi pathina he ti ta san na I umu I ho christian te hi vin he je chun so pite ho chunglam thujing gel dinga ikitil kho no hi so ta khat ka seya nangai lo duty pa he kalunga no bji lo ja chu chamcha hi jong le eke holim no ho he amumal chu chu pon tin zillo hello thim lo ki hin hi jong le chamcha hin khusung hi ki seimo ta pathin thua ding ka ti na hin no ho ko ma jong pathin tu kan share nom ji hin in sung ma cha te ho le in sung mi ho bu hiluwa no ko ma jong pathin tu kain sei nom ji he ja chu chom cha chi sarmon hi kain ne hin ni phat mo pi hi un lang I pi hi jong le ikitil kho tu zo di hin he ta bang ikmi thip lo di hi tunia chunglam thujing I gel the na di wa chom chai ki holim naw I ho zo sa ding in pathenin phat thei bu pi taw han dam sela hi chi ka YouTube channel ai ki mu to kit khalai 7 na bon chawin suntin chibai zantin mangpha